بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لبت عزة تري مسلم أخونا أخت أدعنك سألون من بدل كل تفسير مولين برنامج كايجن ميريك تفسير قال منا كي من سورة التكوير أدمي بسورة كي إن أنت وجترين إن أنا نمكي مسورة جفورتم آية نسبكه إذا الشمس كورت مسورة بكي الدينامي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كبر نبابين أسبع نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي كما من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. راه الترمذي. أدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كبر من ربابين أسبع وصفر منني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي قيامة دوس إنك لومة فن فدا دكين بينهم واميها لومة دكين بينهم واميها سورة يعني كي بسورة تو جاسور واهك تي قيامة تو واهك تكما هم آية كيالمون قيامة دوس إن الصفة بجن دانك ما لومة دكين فدا إذا الشمس كورت مسورة وإذا السماء انفطرت مسورة وإذا السماء انشقت مي سورة كيواه شكامه. أما شيخ ملا مي نبي صلى الله عليه وسلم متين سورة مي أدي إيجتين فرتم السورة دهم إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت إن شاء الله ألون من برنامج هم نجانا إن شاء الله. مي نبي صلى الله عليه وسلم مي صفة قد بني متين سورة كيواشة قيامة دوس دكين بين واميها معناه لومة فين فدا مي سورة توجا يكل يجمع قيامة دوجا واها كتوجا سابون إهن إكلفان حديث كرباني. أدوار نهار واهك النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرا فاني سابقي مسورة توجا الله سبحانه وتعالى قيامة دوجا ورق جنا دوس دوها قولين كونا عن ورق التفاض بدل توجا واهك إيرا هندا تريتك دي أودا بما مي كانت مي بدت مخلوقة كأننا تفاض بدل توجا واهك ورا تفصيل قتيجا يعني ورا صاف کو بیان کو دے فهم کو می آیت تک أرجو من نظر هنگالا كم جوان مجيام الدوه كم حالة تصور كوريج إندافة قطعة مي آيت الله سبحانه وتعالى جنس دبوا يعني نعم أرجو من سورة بلا أرجو فرطة من سورة كي مكي سورة هنون تمكي سورة آدي من سورة كبودان الله سبحانه وتعالى بيان کو دبوا فهم يعني قيامة تجي حالة قيامة تجي بيروير كما එදුවේ කන්තත්තන් හුන්නානේ ගොතුගේ වාහකත දැන් එළවරින් බයන් කරවවා ගොතුගේ මේ සූරතුගේ මුහිම්ම මවුදු තකින් එබවේගේ තෙරේග ගියාමතුගේ හතරුකම ෆාහ කරවේ තර එක්කම කි ගියාමතුගේ බිර නාමාංකම් ගේ වාහකත බයන් කරවු දෙවනකමක ගුරුවාණකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හසතුම් බාවාලේ වුන් හග්ගු ෆොතෙක්කම යදි එවස් ඉන්සානෙක්ගේ වාහක නෝන්කම අදි مي غروان الله سبحانه وتعالى باواد ملائكة جبريل جفانوج صفة نوني يكله جفانوج صفة اسمي سورة كبيان كوروا في أديك ترو نبي صلى الله عليه وسلم كي حق نبي كان ثابت كده فوي أتيمون كم كان أدي بيان كوروا فاني مي غروان كي واودك كما أدي هداية لبين إده ميهك هندما كودين ميك كموجا اگه ترون هترون نقطه که اینوریم فاهم کرونی ای الله سبحانه و تعالی کی اراده گولفاونی میستونگ بینونت میستکم به کما ک بینون ویس ادی එකම නුවාන කම الله سبحانه و تعالی اراده کرවුමුන් කම එක තත්වාණි යවාහක වෙස් ඉස්තෝරතක බයන් කරවවා පවේ ادي هما تي واهكتك ان شاء الله هرون مهما تفصيلكم ان شاء الله من سورتك شرح حاجه هرون بعدانا شيء مي سورة من اللي فرتم قيامتك نامان كما قيامتك واهكة من سورتك أسبر وربودا إما أصله مكة جه مشركون كي أي قيامت دهن إيمان نوابه ألون ديروبين كما ميكان تتك أبامهم إيمان إنه هم أكيد القرآن وجا خاصة كم مكية سورة توجا واهكة ورق جنا جنا وافه مثلا كمية كوريجا ألون عم فرتم في سورة النبأ نتعم تسالون أما سورة سواهكة والنازعات سورة سواهك
abasa suratuge sama ewahakata hama ebori hama genessa anekkas mena idha shamsu kuwirat mi suratuge ewahakata mehli warab boda genessa ei makka ge mushrikun iman ennu qiyamet duha manake alun diruvwane kama emihunge hisabata bellivene kama siratu maga narakeya suwargeya adi mi qiyametige maadane kanta tege bemen iman ennu nabiyya sallallahu alaihi wasallam risalatagen fonuvum makkiya dawluge khasako menene ekantattaga waka warab boda tafsiluga ekeki suwarettawga menene egotu mi sura fatam Allah taala wahi korawani idha shamsu kuwirat iruge alikam fila hingada hinde nuwata idha shamsu kuwirat iru fajjahale olalevi ege sabun den ege andiriwegen da hinde nuwata ege alikam filagen da hinde ade giyam duhoga ane ilverim ane tafsir ilmen bayan korwa gotuga mi suratuge eba ane furata bar ayatuge mewani giyamata goligen hinga kantatte ge wahaka egotum idha shamsu kuwirat wa idha nujumun kadarat wa idha الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت hengos furatan bar ayatuga wani giyamata goliye hingane kantatteke egeterin furatam furatama ade egeterin furatam ayatuga evani giyamai vegenda wagutu ane kawanan annane badaltege wahake egoton demet iswahak kuri goton en furtami Allah taala bayan korwan idha shamsu kuwirat irki ane Allah subhanahu wa taala ಇನ್ಸಾನುನಟ್ಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಖಲೂಗುಂಟಕ ಖಲ್ಕುರವಾಫ ಅಣೆ ಬೋಡತಿ ಮಖಲೂಗುಂತರೆ ಮಖುದೋಗೆ ಹೆಣ್ಣುಂತ ಇರುಗೆ ಸಾಬುಂ ಮಿಜಮಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ಅಳಗುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇನ್ಸಾನು ದಿರುಮಟ್ಟಕ ಇರುಗೆ ಅಲಿಕಂಗ ಬೇನು ಹೆಣ್ಣುಂತ ಇರುಗೆ ಅಲಿಕಂಗ ನೋವಾಣಮ ದಿರಿಯುಳಮಕಿ ಮುಸ್ತಹಿಲ್ ಕಮೆಕ್ಕಮಗ ಇಲ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಮು ವಿದಾಳುವೆ ಎಂಕ ಮಿ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ege iturunga tafat eta faadataken hodami irak giyameddo wegen daane egoy mita bayan korwa femani iru olali wen kamuga adi iruge alikan fuhegen daane kamuga edwa hoga ei kawnan anna bodte badaltuge tere badale gotuga hennunda ademe qiyameddoga ege kori misala qiyame bomge alamataka bodte badalta mege wahaka mi suratige baade النبي صلى الله عليه وسلم كيف رواية سوى أبو هريرة رضي الله عنه رواية كرباني إمام بخاري قاسوا حديثه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباني الشمس والقمر مكوران يوم القيامة إرا هندو أولالي فهجها لويني قيام الدهوغا أديه حديث بس فلك قاسوا أبو هريرة إرا هندو أولالي أنا نركي لويني كما نركي داروغي قطوغا أندا لويني كما هم إيواها قاسوا أبو هريرة أرون من إنسانو قترين بايكو kiyatu qur'anuge bori ira handen alukon qura kama ira handa ei Allah taala insanun nattaka heddevi ekalange bodete makhluqun tonge dere makhluqun eme ira handen alukon qura mihum ves ebad ule duniyega ademe kiyatu qur'anuge ase bori ira handen alukon nukura ehnnando kiyatu qur'an la tashudu lishamsi wala lilqamar tebamiyun irabves adi handavves alukon nukura shehenna ves ege veri ilaha Allah taala alukon qura she eme insanu geteren bayako Allah taala alukon kurmuge badaluga mi echisami alukon qurani echi maakon ita ehne mes hagigatuga Allah taala ebamihun nattaka insanun nattaka khalq kurwa fawa fasih kuddinu mattaka insanun dirul mattaka kommen beenum wa kanta kommen beenum wan jehe kamenge eruge hagateki eruge aliyeki ehma egota khalq kurwa takede ehne insanu geteren bayako magufuredi mitakette bes medani alukon kurum ama tigota ane Sulaiman alayhi salam ge wahakage sawtala genna fe hudu sabag ge ranikamana ge gawam ge mihun ge ane ulun huriga sifa korwa fa wani ba mihun ayen Allah taala kirit qur'ana genastwa fa wajadtuha wa qawmaha yasjuduna shamsa min dunillah Allah taala fiya irashe gawam ge mihun alukan koramundi ane algunme benge iran alukan kura bayake bole ke ebami hon Allah subhanahu wa taala giyameddo ge ebami honge alukan kuramundiya taketi nuta ebami hon kuramundiya kantatte ke batil kantatte kan giyameddo ge dakkawane kan algunme benge
එම ඒ මන්සර් එබෑමි හුන් කුරිමතින් එදහුග ෆෙනිගෙන් දාන දැන් අලුගම මිහාර බලාලම් බේනුම් වනි කීරිත් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බයෙන් හදීස් තකුන් එබෙන්ගේ ගියාමෙද්දහුග ඊරු මිස්තකුන්න ගෑක්වර වෙන කමග අදි ඉරුගේ අවින් iruge huuno miistahongain daahilla emihun ek daluge tere garagugen daanekam ehem vejjiya mehar mihek suwal koffan misa kiinen he iru eba iruge alikan eba fohegen de iru olale den kiinen he anekka giyamed doga mi dimaren nuwe mi wahakata ek jawab ki hagigatuga giyamed doha ki fansa sas ahar digu duwa he ennunta adalwa midakkani fortama fashion song ane dennevi miharu furtama mi ayat ga Allah taala mi gennawani giyame wuma goligen giyam wuma goligen hinga kantattege wahake adi ege fahum demene giyamata giyam wuma fahoga mistakom mahshar koregen da hisabum fashion den hinga kantattege wahake mi suratu ge baad enkam den moli halat ekko badalegen da hennu to giyam foga den kuring eggotakanno mikkawn onnane hennunta insanu saddawa fone marumaffa Allah taala qiyamatge maadana neruvvaruga mulin ehen gotaka khada korabani manake iru eha kaariga hunne iruga aslu duniyega miharuge ilmu science ferim buna gotun duniya tankolen manake emme kuda tankolen names iru gap ekam gawanama hunu wegen duniyege dirumen nuhunnane hamegota durwi kam gawe names fini wegen duniyege dirumen nuhunnane එම ඉරු ඒ හොරි මිහාර ඒ හුන්නන් ජෙහෙ තනුග බරාබර එමෙ ගියාමෙද්දෝ මිසක මේලක කෑරු කුරවේරුගා එමි කෑරු කුරවේරුගා එමිහුන කීවේ කුලදානගෙ මඩ එයි අල්ලාහ් තාලා ඒ ඛල්ු කුරබනි ඒ කියාමත මුල් එහෙන් ඛල්ු කුරබුමකෝ එම අලු ඛල්ු කුරබන එහෙන් ඛල්ු කුරමු එමිහුන එකමුගේ තිබෙවෙනේ එහෙම එබ්බෙක දලුගේ තෙරේ ගාරවගා රස් මරෙන්නුවේ එහෙම ඒ ගියාමතුගේ حالත වර තෆාතු වාන دين الله تعالى من سورة كديوانا آياتك من وحي قرواني وإذا النجوم كدرت أدي تارتكم أليكم في ذا بورا بورا جنداهين دي معنى كي تارتا إيه أنا مي تارتا كي بودتي هما أرون دنيمتي كا مثالك ورن عندي ريجا أليكم النكم غوانا مثالك باتيتك أمي إتشيتن نبوا فريكم غوجا ورا ريت تارتا فنان ඒගේ අලිකම ඒ අස්ලෝ මිහාර වෙස් රීති මන්සර එහෙනොන්තෝ ඒ ටෙලස්කෝප් අලාගෙන් බෑම් බිහුන් ඒ බලා මන්සර තජ නගාෆුන්න ෆොටෝතන් ඒ තරිතවගේ අලිකන් ඒ වර රීති මන්සර එහෙන්නම ගියාමෙ දුවහුන් ඒගේ අලිකම් ෆිලාගෙන් දාන බොරබුරාගෙන් වෙට්ටිගෙන් දාන එන්නු හුන්නාන් mi giyaamet doge ane mi haarattuge teren haarite mi ayatuge sallallahu taala bayan korowani e ane kawunuge haarat badaluweginda goy mihar alugum visnalar miharus ane ilmuge haluwerin vidalu agotuga hama tarita eba gowagen vettigen dehennunto adi eba hore bay tarita iravvores bodati tarita ma duruga sad ane duniyeg nisutun balar science ge ilmugen vidalu to ganaka iruge teriya sateka million nune ehaves gina duniye levena kamga ehaves bodukamga iru adi iravre ma bode taritan hunna kamga enkam wana mi tarita algona mihar ane visna lairuga ama matiye kawnuga ane tarita goa borboragen ebade ennam ves algon men mihar ane mi duniye kive echi nuette dehennunta saka duniyavre ma bodati hila gandu e annani ennam ves duniye Allah subhanahu wa ta'ala e norakkaatakum wani salamek koddevva me e bodati tarita giyameddo hoga e halatuga wegen daanege Allah ta'ala bayan korwani horiha tarita vissigen daanekamuga vissagen daanekamuga gowagen daanekamuga hennunta den e fa Allah ta'ala me wahi korwani timana ayatuga wa idhal jibalu suyirat adi farbadat allohi funfun wahinde ema duniyega mehira bodati makhluqata farbadataka adi efawarnan mi ehen makhluq tamage waksa hame ira handa tharitaka me eche halak olale fajjale ege alikam fila efo duniyege mira farubadata mies funfun wegenda hinde adi furtama Allah subhanahu wa ta'ala me gennawani mati ganta oduga wa bay takati ge wahaka iru adi tarita ge wahaka efoga demmi bayan korwani bimun algamne fenna
ಫರ್ಬತಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ಒಡತಿ ಫರ್ಬತೆ ಕಿ ಏಗೆ ಅಳುಗಣ ಅಣೆ ಲೋಮಚ್ಚ ಮಿ ಫೆನ್ನ ಹಿಸಾವರೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಅಡಿಯಂ ಎತ ಬ್ಯಾವರ ಹೆಣ್ಣುಂತ ಎತ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಫೆನ್ನ ಹುಣ್ಣ ಮಿವರವರೆ ಎತ ಬಯ ಬೋಡು ಹೆಣ್ಣುಂತ ಬಿಮಿಗೆ ಅಡಿಯಂ ಹುಣ್ಣ ಬೆ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಅಣೆ ಮಿ ಫರ್ಬತ ಲವ್ವಾಫ್ ಮಿವಣಿ ಏಗೆ ಸಾಬುಂ ಅಳುಗಣ ಮೆ ದಿರಿವಳೆ ಬಿಂ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ನಾಗೆನ್ ಅಣೆ ಹೆಲಿಗೆನ್ ಅದಿ ನುಗ ಸಾಬಿತ್ ಕಮಾಯಕು ದಿರಿವಳೆನ್ ಫಸೀಹ ತನೆಗೆ ಗೊತುಗ ಲೆವ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಫರ್ಬತ ಕಡತಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ಜಸ್ಸಾ ಮನೆನ್ನು ತ ಬಿಮಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಫೆನ್ನ ಹುಣ್ಣ ಬೇವರ ಮಿ ಅಡಿಯ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಬೇ ಅದಿ ಮಾಬುಡು ಮಿ ಫರ್ಬತ ಗಿಯಾಮೆ ದೋಗ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಗೊಯ್ ಮಿತನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಣಿ ಎಚ್ಚಿ ಲುಹಿಗೆನ್ ಅಣೆ ಬುರಬುರಾಗಿನ್ ದಾಣೆ ಕಮ್ ಗೈಸ್ ಬಯನ್ ಆಯತ್ತಗೆ ಬುರೆನ್ನು ಅಂತ هذا هم يقول كهف سورة السادس هبنا آياتك الله وحقروني ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أيتم رسكلان فاربة اللهلة فون كل لفا دوس هند وقراه يدوهم بينغ هم فالوغن واتي تبادك يعني قيامتك ماذا نوتا قيامة دوهم واني قوي الله تعالى ميسي فقدبني فاربة فون وهلاك وغن داني ويا براغن داني أدهم آياتوغا فاربة ಲುಹಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸ ಹಲಾಕೆನ್ ಗೊಸ್ಸ ಹುರಿ ಅವಾಮಿಂದುರ ಫದೆನ್ ಫೆನ್ನಾರ ಕಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕೀತು ಕುರ್ಆನಗ ಎಬಹುರಿಗೆನ್ನಾ ಮಿಸಾಲಕ ನಬ ಸೂರತುಗ ವಿಹಿವನಾಯತುಗ ಮೆನನ್ ವಸುಯಿರತಿಲ್ ಜಿಬಾಲು ಫಕಾನತ್ ಸರಾಬ ಅದಿ ಫರ್ಬತ ಲುಹಿ ಫುಣುಫುಣು ವೆಗೆನ್ ದಾನತೆ ಅದಿ ಫರ್ಬತನ್ ಅವಾಮಿಂದುರಕಮ ಗವಾನತೆ ಬಲಾಮಿ ಹೆಕಂ ಎದುರು ಹುಣ್ಣೆ ಹೆಂಗಿಯವಾನ ಹೆನ್ನವಸ್ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಫರ್ಬತನ್ ಹಲಾಕು ನೆತಿಗೆನ್ ದಣಿ ಹಾಲೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿ ಆಯತುಗಾವೆಸ್ ಮಿ ಸಿಫಕೊದ್ದೆಬ್ಬನೆ ಅಣೆ ಮಿತನ ಮಿಯಾತ ಬ ಮಿಹಾರ್ ಅಳುನ ಬೈ ಅಣೆ ಫರ್ಬತಕ ಅಣೆ ಮಿಸಾ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ನೆಕ್ಕಮಸ್ ಬೇರ್ಗಮ್ ತ ಗೊಸ್ ನುನಿ ಬೇರ್ಗಮ್ ತೋಗ ಮಿಯೋಳೆ ಮೀಸ್ತಕು ಫರ್ಬತಕ ಅರ ಎ ಮಂಜರ್ ತ ಬಲ ಮಿಹದ ಬೋಡತಿ ಫರ್ಬತ ಗಿಯಾಮದ್ ವೆಂದಾಣೆ ಅವಾಮಿಂದರ್ಕಮ ಎಲುಹಿಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎಲುಸ್ವಾ ಫುಣು ಕೊರವ ಅಣೆ ಬುರುಸ್ಸಾ ಲವ್ವಾಣೆ ಹೆಣ್ಣುಂತ ಮಿ ಎದು ಹಂ ವಾಣೆ ಮಿ ಬೊಡತ್ ಫರ್ಬತ ನೆಂ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಂ ಹೆಣ್ಣುಂತ ಅವಾಮಿಂದಿರಕ್ಕಮ ಕಾರ್ಯದ್ದಾರು ಹೆಣ್ಣು ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಎದು ಹೋಗ ಹೆಣ್ಣುಂತ එහෙම එද කොබෑතෝ ඉන්සානාගේ حالතගේ නිකමති ඉන්සානා මිසාක අලුමෙන්න බාර වෑජහුන්කම් ගාස් වර බාර වෑජහන් ඉන්සාන හිගාමිගා ස්නූලෙන් හිගා ෆස්නූලෙන් අලුමෙන්න මිසාක වේ වීඩියෝ තකුම බෙෆෙනේ වැෑගද වෙගෙන් ගොස්ස කොළම් මිහුන නොතිබේ හිසාබෙන් එබදේ මිහිර ෆරබත කියාමත් දෝහන් අල්ලාහ් තාලා ෆුණු වේ ලුහිගෙන් එදනේ කියාමත් දෝ එහෙම විජ්ජය ඉන්සානුගේ حالت කොබෑ තසවුර කියන්නේ තසවුරස් කුරානි එම අස්ත අලුමෙන්න කිවර නිකමත ضعيف බය මි හුරිහා ආරකා බාරෙන් මි ලිබිගෙන් වනි අල්ලාහ් තාලා إله ملكوغا إله غيركن إله تكتي مي خلقو تكونكي إله بينم وقتكو بينم كم بينم وديغن نوا قت كورم بي ألونك إبس سوال إبس نكوربين الله تعالى كوربا كانت تكا إما ألون من مهير غادا كامت ديكي فربد تكا إيرا هاندا تاري تكا ميتشيك إبس بارن نتي هلاكو جن دارو إما إنسانا إدوها كشة تيارو مي إدوها حالة هنانه ಗೊತ್ತೆಗೆ ಹೆಮ ಎದುಹ ಬಿರುವತಿವೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮರುಫುಳತಕ ತಬಾವಾಶೆ ನಹೀತಕ ಏನ ದುರುವಾಶೆ ಹೆಮ ಇನ್ಸಾನ ಮಿ ಸಿಫಕೊದ್ದು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎದುಹುಗೆ ನಾಮಾಂಕಮ ಬಿರುವರಿಕ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಎಮೀಹುಣ್ಣಂ ಸಾ ಗಿಯಾಮೆ ಮಕ್ಕಾ ಮುಶ್ರಿಕುನ ಎಮೀಹುಣ್ಣ ಫೆನ್ನಂ ಮಿಹುಣ್ಣ ಬಡತೆ ಮಖಲೂಗತ್ತಕ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಗೊಯ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನಿ ಹಗೀಗತು ಎಮೀಹುಂಗೆ ನಿಕಮತಿಕ ಅಮಿಲ್ಯ ಹೈಗತ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಾಕಂ ಗಾಣಿ ಹಿಸಾಸೆಗೆಂದ ಫದ ಗೊತ್ತಕ ಮಿಯಾತ್ ಗೆನ್ನೋ ಮೆಣೆನ್ನಂತ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಹಾಲತ ನಿಕಮತಿ ಇನ್ಸಾನ ಗೆ ಹಾಲತ್ ಕಿಹೆನೆಂ ಹೆ ಹುಣ್ಣಾಣಿ ಇದು ಹೋಗ ಹೆಂ ಬೆಜ್ಜಿ ಕಂ ಗವಾಣ ಮೆಣೆನ್ನಂತ ಅದೇ ಮೇನನೆ ದೆನ್ ಜಹಿಗಿನ ಆಯತಗ ವ ಇದಲ್ ಇಶಾರು ಉತ್ತಿಲತ್ ಅದಿ ಮಾಬಂಡು ಜಮಲುತ ಅಳಾನುಲ ದೂಕೊಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅರಬಿಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ಜಾಹಿಲಿ ಜಮಾನುಗ ಅರಬಿಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಗುಬಡು ಮೊದಲಕಿ ಜಮಲು ಏನಂತ ಅದಿ ಎ ವಿಹಂ ಕ್ಯಾರಿಫ ಮಾಬಂಡು ವಿಹಂ ಕ್ಯಾರಿಫ ದಿಹ මස් මිසාග දිහ මස්සෙපාවා ජමලුත එමිහුන් දූකොන් නුලාන එන් හාලතෙක් ගස්මානගේ ඒති විහා ඉරබන් එමිහුන් බලහට්ටාන වර නගල ගෑනිම් බලහට්ටාන විහනේ කොංගරකුතෝවා දෙන් ඒති දරිෆුල් සලාම ඒ වර අගුබඩචි මුදාතෙන් ඒ එසමානුක බේනු කර එම අකුබඩ මුදාතෙන් ඒ හැම යකීග එමිහුන් තන්තන දතුරු කුරුමා කෙවුමා බුයිමා අදි මිනුමස් බෑවර මම්ෆහවර එම්මේ අගුබඩ මුදායි ජමලකි එම ඒති වර කෑරින් ගාතුම් බලහට්ටවුන් එමිහුන්
da echen ehna mes eduhakun e halatuga vihan kærafinna jamalevs emihun eke komme mihek shemihi gamille nafs salamek koreveto ebbe salam le kæri vejja ame giyamati alametta kæri vejja ben alametta faalu vejja enden vidal wani eyakaaga salam emme bodati mudaten emme agobodu muda emme mudala kෑs nulene e maaneki misaga duni batiga alunu me hoda ರೀತಿ ಮಿಸಾಲಕ ಬಲಮ ಗಿಯ ಹದಾಫುನ್ನ ಗೆತಕ ಸಾಕಲ ಕಾರ ಎಮ್ಮಿಯೊಂ ಮತಿಂದ ಬರ್ತಕ ಜಟ್ತಕ ಮೀಚಿಸಕ ನೂಲೇನೆ ಮಿಜಮಾನು ಮಿಸಾಲಕ ಬಲಮಾತ ಮಿಸಾಕ ತೂಫಾನಿನ್ ಅನ್ನ ಕಮುಗೆ ಖಬರ್ ಉದಾರ ಅವಾಹಕ ವೆಜ್ಜಿಯ ಎತನುಗ ಹುರಿ ಹರಗು ಮುದಾತನ್ ಅಳುಮೆ ಏಕ ಸಲಾಮೆ ಕುರವೆತ ಒಲೇನೆ එහෙනවස එදුහෝ ගියාමෙද්දුහෝ කිතම්මි අගොබඩ මුදලෙක්කම ගාවිස් ඒ මුදලකෑගේ නූනේ මිහුන් ඔලේනේ එමිහුන් ඒ මුදාතමස් දුව කොල්ලාෆ අමිල්ලන අවස සලාම කරවෙත ඔලේනේ ay mitanu gane waiz al ishar uttilat ishar arbaga beedam kurani ane maabandu wegen gos gagada diha maha hameyan fora fa jamal hennonta ane mi emihun gatu emme agbodu ane muda eru hennonta mitanu ga jamal ge waha ka asakam gaves hagigatu mihar algonmen miwa dakkaru miti hagigatu nispemman ham algonmen hennonta algonmen ge mudata ebuhori bodati ane safari taka hennonta rat taka resort taka faisa taka algonmen ekantu ga hori faisa taka mi hori ha echki e wagutu hennonta emiha komemihes giyame e baade hennonta farodi gotun komemihes misalaka komemihes samaru umayke emiha giyame gam hennonta deminnani giyamatul kubra bodu giyame ema mi halat anna iruga miistakun nubalane emiha ge mudalaka hennonta muda jamalta misaka emihun ge jamalta kaandinume fendinume adi e belehettumen neti eti ane ಅಳಾನುಲ ದೂಕೊಲ್ಲ ಅಣೆಂಕಂ ವಾಣಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ವೆಸ್ ನೋತ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಾಲತ್ ಎದು ಹೋಗ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಗೊತ್ತಕಿ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದೂಕೊಲ್ ನುಬಲಾಣ ಅಳುಗೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹೊರಿ ಕಿಹಾ ವರಿತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಅಳುಗೊಂಡು ಸಫಾರಿ ತಗ ಹೊರಿ ಸಫಾರಿ ಹೊರಿ ಕಿಹಾ ಮಿಂವರ್ ಕತ್ತ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹೊರಿ ಎತ್ತನ ಗತಿ ಕಿತ ಅಣೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಎತ್ತನ ಲಿಬಿನಿ ಕಿಹಾ ಡಾಲರ್ ಎತ್ತ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಲಾಕ ಬೇನ್ ಮೆನ್ನೋಣೆ ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ಚೆ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ එවගුතුග අලුගන්න තිබෙන අමිල නෆ්සාගෙන හෙන්නොත් මේ හම යගේනු වෙස් අන්නාඩ දුවහෙක මේ දුවස් අන්නානකෙන් කෂවරේ මිදුව තයාරුවන් වේ මිදුහුගා කිතෙන් යකුඩ මුදලෙක්කම ගාවිනවස් එදුවහුගේ අලාමෙත්ත ෆාලුවන් ෆෙෂුමුදින් ඒ මුදල කෑගෙන් නූලේනේ දුනිය එක්කුරුමට්ටක බෑම්මියම මෙවලනේ මිසාක නමාදෝගස නිමිගෙන් ඔස්ස අනෙන් මේ මෙන්දුල් නමාදෝගත නිමිගොස් අසොල් නමාදෝගත අරවස් මෙන්දුල් නමාදනකො එක බිසීකම දුනියේගේ බයෙන් දුනියේගේ මසක්කෙත්තවක බිසීවමුගේ සවබම් වරබ් බිසි හම නමාද කුරාන වගත වෙස් නුලිෆේ මිදනේ අම එහා වර බිසි වෙගෙන් මානේක උලේ මීහා අස්ලු එදුවහු ඒ අලාමෙත්ත ෆාලුවන් ෆෙෂීමා එහෙන නූලේන එකන්තත කෑ එක නෆ්ස සලාමක් කරවෙත එක මේති මිහාර වගුත ෆායිතු එෆ එම දෙන් එන කුරාන කමෙන්නේ දෙන් ඔති එනගේ හිසාබ එන කුෆාවා කන්තත්තවගේ හිසාබා ජසා බෙල්ලෝම එනගේ හේකන්තත්තක ෆෙ බොරවිජ්ජියා එන සූරගේ එන හේකන්තත්තක ෆෙ ලුයිවිජ්ජියා නුබෑ කන්තත්ත ගිනවිජ්ජියා නරකය එම මියදකි අස්ලු අලුමෙන්න අමලු කුරන් ලීෆාවා වගුතකි මියදු ඒගේ වගුතුගේ බේනු අලුම හේගොතුග නොහිෆාෆියා පහුන් අලුමෙන් හිතාම කුරානම් අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම කණ්ඩායම වගුත හැම ෆාවාතේ අලුමෙන් අනෙක්කවස් إن شاء الله أن هفتاك ملين برنامج أيجن بدلهم أمي دعوة وكيلا هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته